Catch 'em all. Euy paket datang ayeuna si mamahna ke pasar. Aduh bingung dek mayarnya kumaha. Itu ya si Jawad. Dek minjem duit ah ke si Jawad. Kenalan, makan Cici. Iya, aya obrol keureun. Tapi era ngomongna sok ngomong asli. Minjem duit 50 si mama ka pasar itu ke mayar paket. Ari bazar. Ya tuh tiga. Kedan deui setengah jam oge urang mah kali deui mikir duit ieu. Nuhun Jawan. Few moments later. Yang santai. Lawan. Temuan lumayan hutang. Mana dek pulang di kita? Baik, keseluruhan. Ya, di 100.000. Hari ini udah nanan dirasa. Yang boga hutang 50 hari di murahana 100. Dia kemana bang? Nah, desa mau tak jawab. Oh 50.000. Bejakan awal gue. Oke, aku udah buruhan 100.000. Ya. Uang 100.000, ada utang 50.000, bawa garela.